Kennedy Akumpre kwa Japan e kasa ne nsem no ebini. Enti motivation abi ma Ghana fo ne say eduro ni ba bia asofo akohwefo no mo ni powers bia ayo ma dwen ene o mu yusu e bi ti o mu ane ya ene say o mu ni bia mom no o mu mom na bi ni mo no etwa wo mu de to Rolls Royce akese edem. This is where I have a problem. Obinim, I have told you, so go come on air una our TV station, apologize to every person. Anya sa we we dey obua wani mbegu ase potopoto wan sesi akra e ho ntete because me wie o we a me sa de na koyoko mama nkofo no a odi sika fa o account mu nyina yokofo afa o we are investigating court ya no na nya no gire ho o se me obedi asofu die ne beto nchen 1 year no na me de asie o so da yes ukobo obi epo na me so da se me pesika ne ntokwa. Me are ready for Obinim. Me are ready for Obinim. Ntokwa me ni ne beko na me yesa no beko a ade nchiya ma me yewi a me ho ntome. Can you imagine? Enye na ayere pa na anu achi enowura Kennedy Akumpre kwa Japan. Wasato aso ade to dwa say nyame akwa ba ku bi nso wo ho ene ono a na tese nyame frɛ no na wo ho na wo kyerese sofo bi nso wo ho no mu a ye frɛ no Ben Yok na sa Ben Yok no woye widini eya sasabronsam atese wono kra de ye beka so ye medra tese obi okum nipa na nipa oye widini sa kra sa de ohunu bi da na sa nipa no so ensem fatase woni nipa betena sase so enti ono so ne braso na wie ye nam kwan so atese eba na wo kwaso aka che Ghana fo se asofo pi na wo Ghana ha atese wo mo ye akromfo ye widifo na so wo mbekwaso adupi nipa wie nipa de a ebra so se wo mo so wo mo hontoma no yetimi pa etofom Inyama all the fake pastors trouble back o manya say every Mondays and Wednesdays no di it's about time wo mo say can love can 1 year wo nkokoi head then efe na soro otonye utie enipa okum ye eyi oba pimfo ye ono so na me ache no Ghana for Ben Yok ni nya no enura ni catch me be ye am catch you straight enura guy no manase de betra when you easy you didn't call police station. I'm very fair. You did not call police station. What culture on his statement Ben Yok should be ready to be arrested literally answer what you know but the nipa no to so all your renovation you know omo tutu nyoma sabi they have the pictures almost send me abrame. We cannot allow these things to go on in this country. Now, what these fake pastors are doing, a healthy economy, because they impede progress. Time I was encouraging, sorry, put in more hours, was mammy near war, papa near war, better anointing warrior, Coco Kuma Gramwa, now a sorry thing you Gramwa. Can you imagine? Hey, kokume jinamwa, kokumu once na brami enfanya kwanchire ma na once na san ye be ye den. Owura Kennedy Akumpre kwa Japan ni abre pasa sise di asofo ne di ono wo mo be chia yam. Wo ye mra hwebedwane mu omanfo a ewo Asen Central, abato mpeso asom. Enu achi ena yetisi montenso ne Ghana fo bi ni modi enkomo ma me ya kire akobisa mu ba ye se ena no a ye chi Angel obi ni mu obofo. To ya prosifo akachi. Obi nim na wontimi ntuei wonya ntaban ka obetu so wontimi antu ni bail term ho conditions ya yede ma no say ya ma bail fa ho hyehye nyina bra na tese ya ma akwa na pie na ko bepem na nevu anan woda social process akati na Angel no sika no woni ana se adan na bepem ne sa bail term yede ma no wontimi ni so oda so wa social process akati na enyu no na no so wo sika yi atase wa dan ne ho adwapade e na bepem ne woda so hyemu Ghana fo akere wo madwe bi mu se yie aye wo mu nwanwa papa na wo susu se ase enye Angel na wo mu nim no em se enye ono awasesa me wa dey me wa pa say Obinim of all people oye asori ura so domo wo she lot de man crofo mo didi enti nipa mi ense ntumi se wo anko de and asam na me se mu odu na enye say ye hu no saa keke because omo wo mu nanim ni entia because enye saa pa dia Obinim ka je so enye nipa mi ensa any 100,000 guarantee pa dia emi wanwa maybe emi wanwa pa emi wanwa because nyina emi wanwa ni say as ni ame nuan kan na the same thing because
scanning the enemy was scano. But she said Galantes no back guarantee and son of a year. She said, President, I said, now sorry for no be any over fee. I know property be about to be guarantee. Should be able to contribute and then help him, or maybe it depends on his attitude to that's not making other pastors help him. That's how I can imagine. Wey womanfo bi adwenkyerɛ wo matwɛ ediafa Angel Obinim ene aprosifo akachi atase wo hya ye man bela bepem na wantimi amiti da yi a woda so a hyemu ya ye bo ho mpa ye se bi adachi bi ebe yi ana ene omanfo akyerɛkyerɛ wo madwen diafa ho se ayom nwanwa pa se conditions no wantimi amiti na dia dun dia yo se minu mi ne jinto bo e jikoda se kakra dia hu kwajim Angel na ze ne mo aye mo bosa no de kwa ne kakwa mo de Angel afa so je no kwase ni mo ye sa Kani National Coordinator Emma Youth Employment Agency Abuga Pele enei ababeto dwa se ensanwom na duafie sise de ene football coach pa ene wo mo bobo ene okochi ankasa nyasem getoa we boy mantamo na national chairman mamnyeko NDC owura Samuel Ofosu ampofo ne mpanifo bia edi akoten we yamnyeko NDC mo ekọ ensanwom na duafie ekosra imate a wo mo honom nom na oduru honom no ene tase wokohia ye papa Abuga Pele kane NDC mra hwebedwane chiana paga abato empeso aso na ene enkomodiem no wache se yie efficiency e de ma Abuga Pele no 2018 bremu si said ene watwa mienu aka eye 9 wogusu a e wo 4.1 million Ghana cedis no ye jeda scandal ho nsensem bo ba ye a e bo no ene nsawo na duafie na de ne kọ ye kokoto ye owura Samuel Ofosu ampofo e de to dwa say si said Abuga Pele no ene wo kọ nsawo na duafie no wo ye coach adwuma no wo san kira de wo boa pa wo ye adehia mu wo boa wo mu egu na duafie no mu hia de pa na owura Samuel Ofosu ampofo ekoye no na NDC Deputy General Secretary Peter Boamo Otuku no so ka ho owura Alex Egbefi no so ka ho bi ena owura Abraham Amaleba wo mu nyina na ekoye kwasra de hia na egu nsawo na duafie a wo che se owura Pele kwa okoye no wo ne Philip eye asibit na ekoye wo no so efrihia dumie no ogusua etwa wo mu nyina egu mu a bo ne de ombo pa de kire so de wo mo ekire amu amienu mamu ankuma kora 22 and 27 amakobokro no kaso ofako amakaso odupon ofako aposifo akire wo mo ede no mukowi aye Chamber Valves Ghana Water Company Limited for edia wo mu mfidie ne ho niema bi no makwakowi amachese ya so mu se kabo wabra wo mugu so wo mu ye no a ene mpanifo kopie wo mu so a ye bo dede Emmanuel Kwaku abeka 22 Ramsey Kwasi opare 27 adwuma mu ye nie aposifo akire wo mo edekọ na Otamens electoral area Openio ya assembly member wo hono monidin Eddie Jones da akokwa aten woni ama na bofo ka eche Kwaku Adema edi asemi hu nkomo yo enokre eye me wo ho na minya information bi se emrante be nu ejina water company for omo chambers a wo mato no eho a wo mo ya de bi a omo ntiase nti ema medi America ho hare so ho na mekodu ho no ampani ampa mekoto emrante mienu yi se wo mugina ho a wo motu water company for vibe na nsu efemu no wo motu mienu wo na mo de kwan he a omo ka kire me se omo pani na si omo metu emra pani ben omo se contractor na ole pipes no me nsu minim pa se contractor no hand over Amagana Water Company nti dian na osan suma mo se mo san metu sa de wi emra nti ema me suspect wo mo se wo mo yin pa bonefo nti me ye na ntempa me krokro mo na me handi wo mo over ema police can imagine assembly member wo Otamens electoral area ewo Kasua of Akọ ni din Eddie Jones da kwaten enu achi amane bofo ka eche Kwaku Adema wo ne Kasua Odupon of Akọ district police commander DSP Samuel Shadrack Amfudin command fa ho eno wasemote ya no kremamu ane ache wo mo na ne da ya edombeko court no kre assembly man na your friend no Mr Jones da kokwatin ya assembly man for Otamens electoral area ana oba no be ya sutri se anadwo no be dubaako ekobo dumienu anadwo ni mu no ana omuhum rantie bi a wo mu gina
Ghana Water and Sewage Company wɔ inspection chamber ho ayɛ sɛ wɔn tutu nneɛma bi wɔ hɔ nti polisifoɔ edi mirikatɛntɛ ɛkɔ hɔ na yɛkɔdu hɔ no yɛn nsa kɔ so mmeranteɛ mmienu mu a wɔn akɔtu Ghana Water and Sewage inspection chamber na ɛsɔpra nsuo ɛde kɔ nkuro so anaasɛ area hɔ no wɔn atu saa inspection chamber yi a wɔn pɛ sɛ nka wɔn de edwane ɛkɔ mmeranteɛ no deɛ sisi wɔn wɔ Yakachi ha ɛyɛ baako de Emmanuel Kwaku abɛka wɔnya mfirihyia 22 ana baako nso de Ramsey Opare Kwasi ɔno nso wɔ mfirihyia 29 enti bibia yɛ ready a ɛkyena yɛde wɔn ɛbɛkɔ court. Eni ayeti yei eye Kaswa Odupon of Akko District Police Commander DSP Samuel Shadrack Amfo.